bulan dua vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai gai waseyani Onggo na radio bulan dua vata San Francisco mekauti kenda vata mai.
Ia sandi na sara ni mbula ni mata vinaka mai se venga na vanua ni sema tiko mai kina na kabi vinaka ni Wuke lulu endai ni kaono ni singa ni vula machi nda mai rongo da tiko ando na itavi sere mai berto na ai lau lawa ka yadhanra tu tiko na masunga ministry. Wakanui ni vinaka tiko yani, oni taka ni oni mbula vinaka tiko, oni taka talangani makari tiko na beo liva ni radio mbula ndo vata. Se venga na vanua ni sema tiko mai kina. Ok, re tiko na nomi ni viva soti ni mai tiko vumbera tiko na nonda programo na kavi ni kua, ia kawakao ni reida tiko mai na noa na noa kina singa moniti wa ambite tiko ani ndona tikindua ka visureti tiko ani kina membaleta na ndona beba kararamataki ndona Zoom karto ai wakamadala tiko kina na tambana karto ndo yan rava tiko na beka soa ya tu membaleti kanda tiko na ndau biboli na consumers sena oira orto na songo sena tambana ni matani tu ena banoli bongo Amerika waka tokai tiko na FTC sena Federal Trade Commission ko ya ndo yan rava tu na beka kede sara e adu tu waka bimbi tiko ena buku ni biboli na bimbi sinisi so na kena didi baki tu kena sato sadaki tiko na butako lewu saranga weekend to kila ni to laku du ruma talenga iseng ni ndo e waku e kina ya na buna mai tiko bumbera tiko kina na nonta to programo e ne kavini kua na kena mai mbalabu sara tiko na waka madala kau ndona kana nungu waka binu vinaka tiko ni ndo tondo mai o kati tiko ena vi kawa ongo ena vi tala nova ya ka mai o katalitu ngā kena na radio tonga kena lewu sara na iliu mai na vi songo virto mantangana tonga senga ni ndua mai virto na Samoa ka au senga mandani ki la se dava e tau senga ni ndau toro tiko kina waka mbimbi o kenda tona i tau kei kenda tona ngole mi viti, kenda tona kei viti, tau sama i waka i tiko e na wano le wango Amerika, ni ndau mbiu yani e sona kawa o ya na visureti me mbaleta tiko na nonda mai waka rara mataki tiko kenda, ni nda sama i tuwango me rauni na ndau kei tu kina, ia e ndau senga soti ni tau ndau kawa i me kina, au waka me beba ka yalo lele taki ni ndarida ni wasambito toka yani na visureti ya na Zoom ya na kena tikindua ia senga sarangani ndua au arida manda ni mendua wikenda tona i toke mea ngole mai me mai tiko talenga na vi tala noa ka wakaidori tiko na singa levu ni kua ia senga ne langa ya na usutu tiko ni radio mbula ndo vata me nanga indo mai waka sawu e tiko yani ni tukutuku na vi tambana ni nonda mbula ke de sara da sami tungo Amerika e levu tu na kai rauni da tobu keiki na levu na kai ngan revi mantanga me to na wakararama tiko kina levu da to sandu vital no tiko sa levu talitunga na vital no ni kena ndo wakaidori tiko na butako tu sandu wakila tiko so ntandongiria ni vango na nungu bank account e sa songo indua waka ngataka nungu bank account se na email endo lako yani waka levo ngona ngana kena ndo mbuta ko dina nonda i lavo se so mbeka na kai ndo mai lawaki tu ndo mai tadori tu na nonra lawaki na nonra sasanga tu irna ndo mbutako ko na vi kawa ya ndo me tona ke latiko se ngoni sala dava na rawani na wakayanga taka mai o irana ndo mbutako ngo se o irana ko ngā waka madala taka tiko Sione pata ki Emily o rona beo tiningoro di waka tiko na radio tonga na nonra wibu ke ka mai dola rau tiko kina se mai toi abu rau tiko kina na nonda tō wata watongo na radio mbulan tō wata ngai kai waka madala tako koe tono koe kila o kenda tongo ai pungo vi kenda tō e senga ni tō Yandra na mataka na nonda tu tuva satu me nangarawi ni tabingo me dakango na itabi ni matapu vale na lotu na vanua se na daka na itabi baka daka ia menda ke latiko ni so sa vasar tunga endo tuku ni tu nora job number e tungo e so e undolu baka undolu e rayandra na mataka na kasaranga sa tunga nonra vakasa moya na davo roni dakava ni ko mi unambuta ko dakina na ilavongo se mi una rawata mikina na ilavongo e na
bunga na ngauna na nondra wakanana nutaka na vika merna wakaidora merna rawakakina senga ni vinaka era muria na salambutu buto era niu kaya. Io e ana vika so in dondonu me tona ke latiko na ngoni saladava rauni tona tango maki kenda tau tiko kina ke wakamandanga e sa to mai tādori tu kina tu senga ni tango maki kenda tau rawakina rauni tona buke talindua. E na nonda tōna wasea iani, tōna bewakararama tekitiko iani, tōna kathi waka iani. Na kango ai adho be iau, ndo ngangaroni, e na roni na libu ke talindua, se ndo na matapu vale, o iana wika, ndo kai tiko kine, ni ndo mbimbi, menda tōndo lako mai, ni ndo ngole ani, ni ndo lako iani na visureti, tōndo wakaungeti tiko me tō lako mai tō mendambe, me tō wakai tawi talangana vi talanoe so e tō wakai dhuri tiko wango Ia na wuna mai mbera tiko kina na kena tiko wuna nonda tō programo e nei kawini kua ndona kana nungu marutaka ni rauni undambe talangana vi talanoe ia kera tō mai na Federal Trades Commission e na FTC go e ndona i songo Cocoa Asara. Na cocoa e tiko verto e salawata sartunga ki na cocoa ni na matani tuli wongo Amerika e na nonda ian ravi tua kenda menda tango maki tua kenda na leoni wanua e na visinga sio kenda na consumers e na visinga. Ngauna sa watongo e wana miniti me wana ka loko wakambula tiko iani vi kemuni ke de sara na sema tiko mai ne kawini kua ni mbula vinaka to toka tuna nraki we ke to e na tomba le wongo San Francisco. Dina ngani wakile sartunga na batambata ia Loma ni vida na singango e tuku ni tiko ni na tona wakila tiko na uda na nraki suasua ia sengana lengo do kai toe au bikenda tue California se mani wakadava na uda na mbata se na katakata e vinaka vake ngā mai na viva no taliso mai na vi e sai mirika taliso o ke lani andona ndua wata tiko kina ke mdona sema tiko mai na kawini kua vi sureti tali tinga sema tinga mai ni sivina vai na tini na miniti da sana rongo da sarakina na nonde wa siningona ni toso ningona Nonde talanoa. Toso ni ngauna kandau venga rawi tiko me kino siti veni ratura la. Ando waka vinubina katiko kina kambani na Divine Group of Companies. Kawakatel ngā kina na MK Cake Hub e na nonra wito koni rau ni ndo me rongo ditiko kina na nonda to porokaramu ia nonda to talanoa ni tukuni ndo rongo ditiko waka madhawa na toso ni ngauna. Ia na ngona matangango ve waka mbula tiko ni kina ve tinai TJ. Mbula vinaka sista waka nuni vinaka tiko yani ve kimro mai Alameda. Wakatel ngā kina ve Feni mbiu mai wai mbula vinaka marama night sandende. Waka nuni vinaka tiko yani ve kimondou. Vilivo na ulango. Ni mbula vinaka neita. Waka nuni vinaka talitingani ve sista. Se rua ia ni umatai walu. Nui taka ni ondo mbula vinaka tiko mai Novato. Lani mbula vinaka. Le lani nronro langi waka nuni vinaka tiko yani Santa Rosa. Nui taka ni se mai Sacramento. Ya, savari taka tu ya nandende. Naki nandende. Nandende o ni alumai. Nui taka ni ondo mbula vinaka tiko. Wakatel ngā kina vi otili. Mbula vinaka otili. Waka nuni vinaka tiko yani vi kimondou. Senga talani ngule dhavi tiki na Roko Kurusinga. Vinaka vali wana sema tiko mai na kawini kua. Mbula vinaka Eileen Swan. Waka nuni vinaka tiko yani vi kimondou mai Roseville. Senga talani ngule dhavi tiko kina. O laveti mbali suva. Ndo mbula vinaka mai Australia, ni taka ni ondo mbula vinaka tiko, tosa vinaka tiko na venga ravi e na tambana ni venga ravi kando ndui wakai tavi tiko kina na turanga mai Australia. Unui taka tiko ni nandua na singangoa na rani nandua tali tiko mai na imbulango mai a Sanangori. Waka mbula tali tingani ve maramanita, mareta kalundau, waka nuni vinaka tiko ane vi kemenrau. Na marama turanga ve otini mai Walnut Creek. Sa tala ni ngole davi tiko na Serengora. Dini tala ana tuivanga ni vosoti au oitingo sa unange ve tartareani. Wakambula tali tingani ve LJM Sharks. Sa iawa na edhamuni o ni taka ni oni mbula vinaka tiko mai na Transmitter Road mai malolo na nakamarama na itadi Seng telah ningule davi tiki na turanga tau bulu vinaka Semi Edison lewere au ni taka ni oni bulu vinaka tiko tos vinaka tiko na venga ravi wakanu ni tali tiungani rau ni nandu tu mai ni tala no mai Sanangori ni taka ni sa tos vinaka tiko na sesanga kena garavi tiko na itu betul so. Namun ni toka ningo una vuninda kua at Radio Mbulando vata San Francisco me koti kanta vata tiko mai.
Ena radio bulan dua wata mai waka mala unde alo tiko ni ave kenda tau e ne kapi binaka ni wuke lulu ende ndai ni kaono ni singa ni vula mati no gutu ranga tau o kuki kau ta tiko mai kina na ngauna ni sa sivitongo ana wa e na diu ana miniti. Dona nguna leka leka ngonda sa na rongo saramande ni kina na nonde wasi ni ngauna do rongo di tiko ena vi madhawa o e ana toso ni ngauna me waka indo mai venga ravi tiko kino siti ve ni raturala kanda waka vina binaka tiko kena kambani na Divine Group of Companies, wakarurungi tiko kina na Divine Fijian Home Care, wakatalinga kina na Orange Lounge. Na kambani tolungo ka wakatalinga kina na Divine Food Mart, na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Rotona kambani tolungo wakarurungi ke tiko na Divine Group of Companies kanda wakabinibina ka tiko ni rto mai veito koni ana nonde wasininga una ni toso ninga una dorungo di tiko na via kavini buke lulu wakatalinga kina na MKK Hub. MKK Hub andau rtona andau buli keke tiko boli mai nandawa tiko talangana non rto Facebook page rauni ni vei tartareani na messenger ke wakauni vea o tataka na keke keke ni singa ni sudu na waka mouse na andau vea kana keke tumandanga do o tataka ya rauni andau wolo ngai ani biu ngai ani na nomundo ota na non rto messenger na MKK Hub. Iana kambani rua kamai vei toko ni tiko na non de wasininga ona ni toso ninga ona ke wakao ni ndo dalata do rongo di tiko na vea kapi ni woke lulu ke wakao ni dalata se ngambeka ni rauni ni rongo ada tau doko na programo se na lenga ninga siko bayani se subscribe kina ni to YouTube channel and do biu ke tiko ni kina na videos na programo ke sara na vei tala noa na vei ka ke vao ya en biu tali tungani na ni to YouTube channel rau sara ni uni na rongo ada baleta ni sa wasi tunga e reandu tu na playlist na vei programo ke sara and do mai rongo di tiko e na nonda tu watawatongo na Radio Bulan Dua Wata San Francisco o ia na Facebook. Dua talanga na kau o via wakana nui tiko ni kina so mbeka na ngauna sa na senga ni o ni rongo dharau tiko mai ni wakatangi ia ambaleta ni sa wangangado taka tiko na Facebook na non rito lawa ni copyright sa so na ngauna rito senga ni wakatarami da rongo de so na sere se me wakatangi te kiani e so na sere. Ia senga na lenga toso ngana toso se vadava. Sa na rongo da mantango e so na tukutuku ni beiboli vida na tukutuku ni beiboli o tinga ayanda sa na sema saratiko yani ve siti ve ni raturala e na toso ni ngauna. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau Dren na tutu beto se aqui, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nomni voliboli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nomni voliboli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono, Toluwa Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan kena lewak suburi ani nanomu yaya. Maina nonreto stoa kena nomu mati ni katumba. Dendran beka nangola ni kibalilo tero pukuni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuani lenga sinui gawa. Nana magi mai kena programu warotaki. Mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo na vima manione na kabini bugu lulu be kemundo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu be kemundo e viti. And a radio Bulando Wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak boka eloka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana non rato specials and lomo ni madhawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bungatale. Gora na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa ni Kinavato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E tikong beka na nomini wakatataro me baleta na lawa ni Durbanua, Amerika.
na sarmanda na nomundono. Nama kamay na bebagaramataki may natambanan ni Durbanua Amerika. Pangodi ay nabaya kami ni Bagarombuka ni 7 na bahay na 10 na miniti Pacific Standard Time and na Radio Bulondo Vata San Francisco na kautiken da Batamay. Toso ni ngauna kay City Veni Raturla. Innovator ko ni Divine Group of Companies San Bruno Cavaba kay na Maolimat. Sa o tiongo e rua na embaki, sanga i wakarongo i mai o Australia ni sa wakarau i ato mai o timo pua mau, kana rei tiko e na nonta panua e na bulo e pereli. Pongo, sa nagai tau doko kina wakapinaka na italanoa kaua antinia andole toka. Ni sa e ato mai o sabenada, sa laki de revi sara e na nona koro ka kinda baki kina, anga i alataki, ni namuri mai o timo. E na mai de revi talenga, e na nona koro mai narodivo, e na iau. Kana baka e dorivua, na i baka raunga ni beinto kai ka e ato talenga bi sabi. Na ken rau i talanoa na lewe ruango, e atonga i e na i tukutuku ni bengauna ni kerua ni balu lewu ke i burabura, e na vula o Julai tini kadiwa wasanga vulu katulu. Rawa matiki ne lewe rua, kambula endua na nonta dhaurabo wialonganga e na manua na HMNZS Lienda. Na nonta toi lako e atala no takawea ua peningio, na dhaurabo ni namosi. Ni rau saya ali na kaiwai o sabenada ke timo bebaka abi walitaka wea ua peningio. Kanggain bula mai o koe na kai banua. Me lesu ngā mai me mai tukuna. Katala no taka na be kaya e ado e na iwalu ea. E baka na sere e kaya yawa o ya sawa. E awa o lau rau sa mati tuna be tau. Rau mbulu koto e na buso ni mbiau. O sabenada e se da robo ngone sara. Sa mai tiko be moape na tamana lailai e na korona butu mai lautoka. Sa akuru seta tuna nonta banua e na be singa kei nambongi na itukutuku ni walu ni Pasifika. Sa kata-kata dake tiko ngana i walu mena atu Solomoni. Sa rabu-rabu tiko mai kina na mata i walu ni Chavani. E rasa bukan duri na be banua e biti na itiko-tiko ni Andra. O Nasonini, o Nraimba, kei Wainganake e Suva, o Lubu-lubu kei Namaka, na Roro ni Wangabuka, ni Vala na Merke. Kain tapon-tapon inta kai lelebu ni banua may lomawai kei Momi, may Nanronga. O Sambeto, ng dela ni Rabo-Rabo. Kaya na ikele-kele ni Moanoa ni New Zealand di wale ka tinabutu may lautoka. Ni aga mo sabenada, sa angusara na laman na may bauduru talenga na mata Manoa ni New Zealand. Baleta, ni sa may tiko wale katasara nga na butu.
Sanggain daw nona daka me duru mai. Ka mai maliwai rana lewa ni matai walewa ni New Zealand ni randau salawata kei koe. Ena nona ngauna ni ngande. Ya kaina kibuan ni sember ni adoba na nona ambaki. Se lailai buka lailai na nona ambaki ni mbula. Sesangani se adoba meroni buka duru mikina. Sengani ko sabe na dan duang-duanga. Era lewe bunga na turanga kina daurabo i tauke era tobole mera duru kina nonda matai walu e wanua, se wai. Se rabola ki buka itabi tu mandanga. Ena koroni walu ena kemba. Ko ira na nonda lewe ni matai walu, era ambole mai ena nonda biasana. Karasandu ilesi kina be wanua, mera buka rauta ki kina. Ena lewa ni ratus kuna. Dua na singa. Alako sabi nata sa senga nila sutali may balik. Ko tibi do na singa saya do may endua na nonay bola. Kaya tiko may kina ni sa tiko sara may suba. May wara ka endua na manua ni New Zealandi. Na HMNZS Lienda na edana. Sana may wondo kina. Kasingemi, isang irungo din na kinay talanoa. Nirabu kay koe nga nakaimua ni manua ni New Zealandi. Karabola endua na nonay bola ni bay toko ni bay sabenada. May wara ka na manua sa ngolit ko may koea. E na nonay lakola ko may suba. May ngay ngole sara ki New Zealandi. Saan dua tani nararawan ni Moape na taman na laylay. Ia sasengan ni bugay dorarawa endua na ka. Kamanibakaw kinakoro na kenay tukutuku ya lombi. Sasengan endua na ka da karoki na rasama ni bugay nuinuwi na katungamay. Niado may suba, raw may sotatali kinandua na daw rabo ni Nayaw o timo puamau na dana. Na daw rabo ngo, e ado talitiko ngamay na nona koro. May taro sotia. Sabi rin takabuha sabi na ni sa tiko buhayin doon na ibola. Kakau tamay lauto ka may rawan ni Wondokina e nanduan ng manua ni New Zealand. Sabi wala kasarati ko ni Kele may kisuba. Kaya nabunin nona lako may lauto ka. Asureti timo saro sabi nada, mero ba kaya nga takabatangan na iboloya, mero duru rawakina. Isember ni Kelemay na manua. Eraw sa sota kaya talindo na daurabaw ni namosi. O peningyo na dana. Iyan baleta ni Sakila itikuyan ni na manua na aday sabi nada, sama ni raw sa rakina na narato wondo. En HMNZS Lienda. Ninga imbiumbiwen ni suba. Erto saya lelo talitungay na matandendendre maindelen wanga na dorobo itaw kay lewe tolo. Saya do na lomanderto. Di kele ni New Zealandi. Sabo abondo sarna wanga. Na sambola na mua kinato Solomoni. Kaya openingyo. Nirtuwa so kumbong ibolinga. Bakanan daw buta ko ng bumi. Erto saya do ki Solomoni. Sa taurisara na kenray tukutuku na meda. Ni Rakele wele ito kaya na tomba o kolomangaraw. Tolo na destroyers. Kandua na cruiser. Manua kay tamerasar. Di Chavani. Erto sa duruya ni kiloma ni tomba, sembera ni kadambote na matagalaylay. Erto saya do kindabeta. Etolo na manua ni New Zealandi, kava na manua ni Chavani. Enang buto-buto ni Mbongi, sembera ni kinda na mataka. Sa tosaya ni Nalienda kasongota ng dabeta. Rakinda dala na meda ni wakay lindi e vida bata na yasi hasi. Ni sa kada-kadambote ng dakay lilib.
tatamosa-mosa ng dakay mga misini, kaya nga saukuro ni rato sa sasanga duruya ni kita utumba, rawang gani Chavan. Era kakatubutu yang bambani manua ni Chavan ni bana nga saukuro na topido, kabagabuna na nona sa kalakala kinandua na sana lain doko ulo sa rea ni kinamboto ni Sauloa, kay nabila batanan raw na kinakay mua. E nangaw na bata talangaw gori, sa law nga saukuro talanga kina, nalienda. E dua na nga saukuro e law tondon, na rumunindin ni, sa kalakala talanga kina nalienda ni sa law nga saw. Sa soleng ito na kumbulolo ay naloman ni Manua. Sa ngay rey di sabanado piningyo ni sa didisombo kinarumunindin. Gay kaviani sa sangan ni tubo kan duo sabanado. Ya sa tobole melaki bueti puamau akatiko na rumunindin ni. Gori sa yoti-yoti ni nona rey di sabanado piningyo. Rangay sanga meramboko na yame menimbukawanga. En naloman ni Manua. Sanggay wo ruan na Manua ni New Zealandi. Sa boda nandela ni mati na non Manua na Chavani. Rakaya nandaw ni Budu. O tinavala mera sa wili raw saya linangon ni Viti. Rabakalolo kumebida na miniti. Domo ni wale siya tanggiri na itukutuku sa dawiri. Wale si takimay me kilay Viti. Isa o ilay o law nga saw, berang-bera tu na bosa ni tataw. Senga ni raw bola-bola bay tinandraw. Yawa ko yasawa kayawa ko law raw sa mati tu na bay taw. Raw bulukoto, e nabuso ni biyaw. Nabakasauri ni bala kata-kata ya, kay nanon rakinda dala na meda. Eratun rombula raw kina, na Manua ni New Zealandi, hindi na ni sa buweta kibakadasara, nalianda. Nasir ni Balongo e wasa-wasa, may na tu Solomoni, sarongo di boga buong dua sara e nawalis. E dainday, da sarongo da bunga tali na ser. E bida tali na ser e boga imbale-mbale, eran daw boga rongo itu e nabida na embaki saoti, membaleta na bole, kay na solimbula kinawibalu. Era sa dalat, eso e nandaw bukarorongo e nangaunanggo. Rongo may nakadi ni nonda mata ni tu. Rongo may nakadi kinaivalu. Butu katu narara ni valu saan dua nakarere baki ang gay rongo ba. Nandomo nindakay kay na misiningani na bay kay na isele kay nandomo nga nitangi. Tumbuti ko nangaw na langi-langi. Kami da non davela samaki bogarau me un beauty kambani nuitaka ni una lesung bulayani. Rosi walenga ng bay kay marata au may tu en henulala. O kaloloma ng delay kalekana au yang beta tu nararani wala. Ako na bisere bagay talanoa karabagay imbali-bali mindarongot ba inday dendina na itukutuku era tukuna ni sato sa nangauna. Era si tali tagikina na matanggal ni sere bagay talanoa baganggo. Nandaw rongo da tuiliw. Dainday, sere nga ni Vendomoni kay na pakatarmasa. Enda siya nga ni ngalala may naivalu en ang duwa nangauna. Dainday, enda sarabati ko naivalu ay nga nga nindubani. Era sa bakalolo matagiti ko kinaiso. Sa atay na marijuana may nakoro. Sa atay bole kasaranga may na imbili. Era sa siya nga ni bosa ng gasi. Merataro. Pirasado ko talitumbe kang akin. Naibaluan ko. Siya nga ni bagay nga tagikin na nga saukuro kinandakay. Sa nga talaga kina naman dua kina bindokay. Era sa ato ko ba kaya uyaw ti ko kina. Anong dangon na itaw kay. Nitukunin ng bulan rabun-rabua. Kune ba kalibong abi kenda na itaw kay.
Ongo na iwalu en tambole ikina ni kua. Sa tikabu sarangai na non mata ni vale. Ninda raile suwa na elonga anga so karakune en ngauna iliu. Ia era sa liu talangai ng bulango. Enda na liada, se rawa ni rambole eso, kinabay matanggali walu sa bolay kenda tiko ni kuwa. E a undule su ki New Zealandi na HMNZS Lienda, ni oti na iwalu may kolomangara, laki baka nakatagitali so na kena ngada-ngada, kasoko na kesara ki Devonport, may bolatangan ni kinabolaw nga, katamay kina. Rasa na yali taudo ko na lewe ni Wanga, kay na lewe ni Manoa na Lienda, kay Peningyo, na wekang gumay na mosi katala no abiyaw. Iya, sabi so kaya kibolyongo na Manoa na sabi nada, kamaraw, ninta sabole katalinga, ni rongoda na yadumay na bulo e perili. Nei timo, o koe na kenei karua, ni rau mai sarabi rua-rua toka nga e na wasa-wasa ni nonda banua. Sabi nga rabiti ko endua, sabole kamay na kenei karua. Namaka, waraka, e na toso ni ngauna, ni Samote. Toso ni ngauna kay City Veni Raturla and a veto koni ni Divine Group of Companies San Bruno Kavaba kay na maolima. E senga dina ni kara rawa na daka-daka waka kekiva. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda o Dren-dren na te tube to seki, erto sa tuba karao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara, witar-tar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono sa ibarua, merto bakarotaka katalada may na nung ni boli-boli, ena kinagona to tolo tua-tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni ono toluwa diwa ono sa ibarua. Erto ngarama talanga ni kanalay waka sumburi ani nanomu yaya, may nanondo to stoa kina nomu mati ni katumba. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu be kemadawe California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu be kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatama. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo sa tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana-kana. Kaya tiku talanga na nono to specials and na loma ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bugatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jade Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dundu, Limono, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ai, daw pula. Sa wada viti kung beka na bang karataka-daka. Iyo, daw bula vinaka. Sato sa vinaka sa artiko. Sanggay raw-rongo ni sanggay yadomay na work permit Isa, vinaka. E na sang talaga nila ang gawin daw na nalaylay. Vitali mo nga ni sangati ko na pepa. Oi, Santina. Ayaw saranga. Ia, enabibuk sarangkli bukim kami da kilaraw to keso na kami. Paleta na daka-daka retungo Iyo, di na saranga. Binangon nga menda daw warong kinabilong new and na radio bulan to bata. Nadama? Nabilong new and na radio bulan to bata. Na programo wakarutaki kan daw vital no tagikina na bay kame bukena non da bangra kan garabo na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bay kabi ni wakarumbuka ni sibina ba na tini na miniti bay kemundo Amerika sibina dua and na tini na miniti na kabi ni lotulebu bay kemundo e biti
and Radio Bulondo Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Era Radio Mbulando Vata San Francisco me kauti kenta vata tiko mai sa watongo i rusanga buluka ono na miniti me 5 na kaloko ni taka ni onia maro taka na nonde tala noa e ne kawini kua veke muni na dhalata sengana lenga ondu tuko ni tiko nia rauni ni ngeli sa rabatali tiko e na nonde to YouTube channel. E na Radio Mbulando Vata YouTube ke wakau ni sembera ni subscribe kina o sure tika muni ni ngai si koba yani ni subscribe kina me rawa ni unia ngendo rongo the tu en ngono ni ngalala kina. Na we parokaramu ke de sara na we tala noa na ulutanga na bulangi na we ka ke dendo me waka iduri tiko rongo di tiko saravi tiko e na nondo to wata wata na Radio Mbulando Vata San Francisco me kauti kenda wata tiko mai ke wakau ni do da lata ya na wano endolo imbiu tiko eni kina na YouTube channel. Sa watunga ruasanga wulu ka 5 na miniti me 5 na kaloko nda waka na numa tiko e na wulongo na wula ni marama se na Women's History Month. Ya na wula mati. Lebu sara tiko na vitala noa nda rongo da tiko e na wata ni Dr. T na tala noa with Dr. T. Lebu na marama e suretira tiko yani mera laki vei tala noa tiko nda rongo da tiko na i tala noa ni do tuko ni tue o kenda kede e tiko kede na nonda i tala noa. Tiko kede na kenda i tala noa. Ia kila ni na liabun beka e so en da rongoda mai sanango da rongoda mai sanango ia senga ngani waka men da rongoda saranga mai bua indua na kena i tala noa. Koe a usureti ke mani so na bulangi rando sara sureti tiko yani na marama e na vula ke dengo vi sureti tiko ni Dr. T ninga i saravan na vi tala noa ia e na nona vata ia au sureti ke mani e na moni te na madhao mengo sivin na wakasama takatika 7-5 e na tini na miniti e na moni te na madhao mengo ke rona mai vei tala noa tiko kina ke tona mai vei tala noa tiko kina ke Dr. T se livun back and ke le koe tuna Dr. T ia na dhana dina o tarisi niwa sotiau au nangai wakandi takatali tiko yani do nangai tuku na dhala na e Dr. T via tuku na saranga na e dhana 5 e Dr. T ni mula vinaka ke o ni sema tiko na kawini kua wakanui ni vinaka tiko yani e na kawini kua e na buku ni vengarawi wakaidhuri tiko usere tiko mni ni sema tiko ngā mai e na ve mamani ono e na kawini kua rongo di tali tikina nonda i wasi ni ngona wata karatondo mai vengarawi tiko kina na New Methodist USA o ia mai na ve mamani ono kina vito na kaloko. Sera ka tarawangona ve wakambula tikani kina ve noke o angavo ni mbula vinaka na ita sandende ko ni ali mai ni taka ni mbula vinaka tiko wakatela kina ve mela ia kadhi ndo mbula vinaka samisoni wai niu vena vanoa ni sama tiko mai kena vathi seva korita mana mbula vinaka lewa wakanui ni vinaka tiko yani vike mando ni taka ni ndo mbula vinaka tiko wakatela kina ve John Vonokula vinaka na sama tiko mai na kavini kua ile tia tama imbeka ni mbula vinaka wana iliuliu ni Divine Group of Companies po asa korita mana wakanui ni vinaka tiko yani vike mando wambota ni ndo maro taka tiko na nomundo ngona vata ke Johnny na loma ni vida na singango wakatela kina ve Filomena Rawiwai ndo mbula vinaka Jackson ya Avala vengana vano ni sema tiko mai kina na kavini kua ni taka ni oni mbula vinaka tiko wakatela kina ve Temanda Veta vinaka wakalevu na sema tiko mai wakanui ni vinaka tiko yani na buku ni venga ravi na longa niu ni venga ravi tiko kina mbula vinaka ili tai wakatela kina ve na teina rangatu wakanui ni vinaka talitunga ni vikim rau senga tela ni ngula davi tikina o sama ko mai savai mbula vinaka sama thank you for tuning in. Please share our page wakambula talitungani ve sista vuki raf wakanui ni vinaka tiko yani wakatanga kina ve turanga yanu kolini o tuivanga wakanui ni vinaka tiko yani vikim rau na ve otini mbula vinaka Jovan Ruby tuiwai nikai ni wasotiau tuiwai nikai wakanui ni vinaka tiko yani vikim ni na singalevu nikua senga tala ni ngula davi tikino Tevi Tavasu ndombula vinaka wakanui ni vinaka tiko yani ve Yoane Sakaraia Ngiso Aquila ke Savenada erto sema sar tiko mai na wavu ni Amax Resources mai lo toka ndombula vinaka unitaka ni ndombula vinaka tiko tosa vinaka tiko na vingarave na kavini kua wakatela kina ve Sarah Lemba senga tala ni ngula davi tikina
Koroi wasa, bula binaka ave nai. Wakanui ni binaka tingani viki mundo, mai na Wailea Street, mai Watuanga. Wakatalanga kena ve Abel Jr. Bula binaka barada, ni taka ni tosa binaka tinguna vili niu e neka vinikua. Sengatala ni ngula davi tikina ndi mai ko mai suva. Ni bula binaka, sandende au ni taka ni ando bula binaka tiko mai Sacramento. Wakatalanga kena ve Caroline Luisa, ni bula binaka rakai lalanga vesi. Wakanui ni binaka tingani viki mundo, mai na udu ni potu wano levu. Tombula vinaka na koro wainika. Wakanui ni vinaka tukana viki mundo. Wakatalanga kina ve matetea talein ranindalo nimbula vinaka. Wakanui ni vinaka talitinga ve Dr. T tarisi sorovi vunindilo. Dombula vinaka. Ausa waka nui tiko nana maki tiko na nonda tono me vital no tiko na kavini moni ti mayango. Wakambula talitingani ve Chochi Sili ke Lavenia Kambakora do bula vinaka i Mary Senivono vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakatanga kina ve Mela Iambusa ke Onisimo na ikobu do bula vinaka Marida Roko Malodha nimbula vinaka Marida sengatala ningula davtikino aku vola do bula vinaka Esiteri Solituranga bula vinaka na itava kanuni vinaka tiko yani vikimuni watalanga kina no muni Leoni Vale sengatala ningula davtikino Casa Turanga Baleti do bula vinaka bula Casa bula vinaka Serua ni Matei Walu sengatala ningula davitikina nongu Neito Toka Salvation Job au ni taka ni ando bula vinaka tiko mai Santa Rosa na kavinikua sengatala ningula davitiko kina o Eparama Baro do bula vinaka mai na LED store mai suba au ni taka ni ando bula vinaka tiko mai Sanangori wakatanga kina ve Tokasa Saindronro do bula vinaka Mary Rasolo nimbula vinaka wakatanga kina ve Tukai Lendua au ni taka ni bula vinaka tiko do bula vinaka tiko na sema tiko mai Watuanga na kavinikua. Wotongo e tini kadio na miniti me lima na kaloko na Radio Mbulando Vata San Francisco me kauti kenta vata tiko mai.
Radio Bulan Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani Doyan Robina kana maraman ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. na Orange Lounge. Katalau buka singelebu se buka kabi, baru tegi tu buka manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menta tu ide ti, kena buka singelebu se buka kabi me buka na buka sekera. Na sui, ike tabu teke roro buka lolo keina vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamani bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa.
E tikon beka na nomu ni wakatataro me baleta na lawa ni Durbanua Amerika, na tawasarmanda na nomu dondono. Na makamay na webakaramataki may natambana ni Durbanua Amerika. Pangodi ay nabaya kabi ni Bagarombuka ni 7 na bahay na 10 na miniti Pacific Standard Time ay na Radio Bulondo Wata San Francisco na Koti Kenda Watamay. So enda sa senga sarangan nikla na da bunda baka talutaka buka singi lutaka sa baka kapitak ne ka kuni lo malenga sa tikin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na digina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka loka tabioka kana kozlo surua tat ni Kailan ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wali sarang alito, miko may nanumota, e na dio mali ma Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit, dilibot na kaya na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendran beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kina programo warotaki. Mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungove na bima manione na kabini buko lulu bei kemundo e California. Bima mani duwa na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda watamai. And a radio bulando wata na ngauna sabatongo e ono na miniti me 5 na kaloko. E ka vite ko ni buke lulu en tendai ne ka ono ni singa ni vula mati o ni taka ni o ni mbula venaka tiko se mania se vuravuradavo ni sema tiko mai kina e ne ka venaka ni kua se mania se vuravuradavo ni nangeli rongo the tiko kina na ngona tavanga o ni rongo the kina na nonda to i wasini ngona vata ne ka ni kua e ka ka ni dalata tiko na ve programo iso au ndo sureti community ko yani mo ni Sikopa na YouTube channel o yana Radio Bulando Vata YouTube ndo mbiu ke tiko ni kina na vitala no ke sara ndo mai baka idortiko ana nonda to bata nonda to wasiningo na nebe kavi ana kavi ni kua ke to mai vital no tiko kerto na baka lesi mai na tambana kando venga ravitiko certo ndo one nova matua saranga na vito seaki na ngona vito seaki ni kamanda na kani biboli na bisinisi na kena didi waki tūna vi bisinisi so na edhan rato tiko se na edhan ni songo tiko ngo na Federal Trades Commission FTC ertondo yan rava sarangana beka membeletir talmandangana ndo butako se so na vakandur bisinisi se so na ito kini bisinisi era dakava tu baka loana nonra didi baki tu nga baka loana nonra bisinisi se ngasoti ni tau doko se ramuri tiko na lawa na beka ya ertondo yan rendra bitiko kina na tambano ngo na FTC yo e kavini kua ki to mai betal no tiko ya ka o baka nui toka me mbaulevu na itoke me rambau sema mai sera sema mai na Zoom baleta baka iduri na Zoom na vitala nongo dona kaya o roni kaya ni na tosu ni ngau na indona kaya sama iba karau-rau te kitiko mandangango na nonda to vi se matitiko duango to saroni mai vi se matitiko na kena didi ba kitiko na nonda to bata-batongo na Radio Bulando Bata na kena rau-rau to na vi se mati dua talingau ya na mbose se na vitala noa se na kena sangai me duri daken beka indona i songo sa rau-rau to nga na nonda vitala noa na Zoom senga ni to ngandrebe me to lakoyani me to le wondombasi se me to ndrebe ani nandona panuan tangele ndambe batan da vitala no sa senga so tini vao ya ona numa ni sa vakarau te kitu bango na vitala noa na vise mati vakambimbiti ko na Zoom na kena dumbia ni sona visureti na ulutanga mai na visongo songo so ka
usu tu tiko ni kiana didi waki tiko sena kiana mai garavi tiko na nonda tō bata bata ngona radio mbulan do bata o ia me rawani na waka rao takatu na kiana waka lelethi ana ni wai tukutuku e so e rawani na wuke kianda tō na same i waka i tiko tiko ana wano lewa ngo Amerika tō ngole mai tō mai wangara mbula ia da same i tiko na dona vanua ka wambo tani bimbi menda na kila tiko na wekai ado tiko da kila tiko na lawa sena waka bimbi manda we kianda tongo e California ando waka toka itu na Sanctuary State e lewu na ka e senga ni na rawa e na we state tale so e ndo waka rao takitu we kianda tōna mai waka i tiko tiko ngo e California dua mandanga na ka lewu ngo o yana waka ndurin bisinisi California we talia saramandanga i tiko na pepa se senga e rawa ni ko waka ndurin bisinisi nga e na vanua lewu ngo California sena state ngo o California ia na we tala noa mai berto na FTC sena Federal Trade Commission wala ka mo kana Fiji Trade Commission na Federal Trade Commission ene ka vini kua o yana kena wakambimbi takitiko na nonda yandra and ravi as a community wakambimbi we kenda tona ngole mai na we wasa na we matanitu mai na wasa Pasifika kanta to sami wakaitiko tiko ngo na kai vinaka kinorto na tonga na samo era samo indende toka na nondra mai tiko ena vanua levungo Amerika ka waka me rauni tō kai sa tau dhoko toka wakalilai na nondra Wingaravi na nondra sangamandanga mera wibuke wakatakira i o kenda tau e rauni tōndua watakina ni tō se senga saratiunga ni tō se e adhoba mandangai ni na vi mamani vanua e rato sali adhoba tiko na vi orto na wekanda tō na tonga na Samoa ia wambita tiko e ani na iwola kere na visureti ke rauni ni sema mai ke na Zoom e na vitala noa na kavini kua ia kongonea sanda wakavini vinaka ni solitiku na yalo rawa ni o seama tiku kina o te asanga inda o lako mai me mai waka sawitiku ani na itukutuku dhavanga e rato soli e tiku mai na vitambana i so waka pimbi tiku na vitambana ni matani tu na state na county ke na federal government ia na kavini kua o yana kena sanga tiko menda na Yanren Ravi waka ungeti tiko we kenda tau na ngole mena wasa Pasifika ni kunei tiko ni o kenda tongo dina ni inda tau lewe li lai me ke waka enda waka toto watataka na kenda i wili ke ira na we kauta mata tali so era ngole mai na we matani tu tali so i o kenda tau lewe li lai sara mai na wasa Pasifika ia ke waka menda tore dana dina ni tō lewe li lai ia tukuni tiko ni lewu sarve kenda tō e tō mai rawai tiko se tō mai kuitaki tiko e na scam se na fraudulent activities ka iadho tiko ngoe koe a ndondona me tōna ngangaroni tiko kina. Lewu sara na ngoni sala ra waka anga taka tiko mai o erna ndombu tako o ia na ndomandanga ngona taliponi. Tō ke lake de tiko na weika kede enda dakava tu se enda wakaanga taka tu se enda garava tu e na nonda mbula na veisinga e sa wakaanga taki tunga kina na taliponi nonda tō taliponi ia hea talanga e ndona ngoni sala karasabi tartar tiko ni kina se sa wakaanga taka tiko o irna ndombu tako me rawata kina na lomandra so na tax e la koe ani ke wakai ko senga ni o yandra en ravi tiko se senga ni ondo vitala no taka tiko me rawa ni tō kilatiko oi ke wakai lako mai na tax ngo ambaleta ni ira samba mata i sartonga. So ngona e na dhawia ni na text na ge vatu ni go. Oi ko asanga me you've tried to open an account we just need more information. Ia ke pakai ko senga ni o kinda tiko ona nanu mo sartonga ko ni anda lawan din ndona account os ana ngule dhavatu iko that you never did try to open an account. Koe ai ko sana kei oti o nge soma ni na non rataro. Na veka taronga tiko mai. Ke waka inda senga ni kinda tiko rau sarangana no mu kuitaki me umbita yani na itukutuku mataila lai me mbali tiko karto kere tiko mai se tarongi tiko mai na text o ya se na email e sarangana vanua ertu sarau ni na thingi mai kina na ndombu tako kina veitiki ni no mbula kede sarau na ngai kinda dalanga sa yali no mu ilavo onge na sangamo na leki wakanga taka no mu ID sena no mu social security number sana tukuni mai oi sinio I kongo endo e vainga takango na veka vao ya e levu era dona kai tukuni ko dake mai o ya ni wakanga takitiko na ge kai wakandoma mbula kina na ngonongo
wasa do wasia tokayani wakawasama na vikango membeleta na artificial intelligence sena AI. Ian dona kaya sa wakanga takitiko wakalevu, ar wakanga takitiko ira nandombu tako, mera rawai kenda kina me rarawata kina na lomandra. Dona kaya rata kabatiko ko nira sa wakanga takitiko mai nandomoni kila ni sa rau ni tangir no taliboni gondona kene bakaritake ya bakaritake tiko indona maramani tonga ni aya da saranga bua indua kartubi kilai giriani lakuani nangiri o tia sangai torokona na taliboni ngai kai bakandombula kinani sa bakang tektunga na cellphone lakuani nangiri sama ni torsara na maramango sangai tukuni mai o ingirongo do ko na nandomo ilubena di tukuni tiku mai o ia o zonga au dhonga, au kerkero ni wako tamantama yang dona i labo. I need this much money, ana kai tukuna mai, nge nandomo ilubi ana ngai bosa tiku mai ana taliboni. Yeah. Na kai nge binaka kina ni o lubi ana endambe binaka toka i vali, sangai tuno koe. Au kila ni senga ni oiko na ndubir na ndombu tako sa tukune na maramango. Baleta na lubi ngo endambe binaka tungo. Yo, on the other side of the phone, e bosa tiku mai ndua. E waka nga taksartunga mai na ndomo i luvenai. Ia songa na kawa ya ndono menda sana ya ndravi tiko kina menda na beba kana numi tiko kina ni nda tobe tala noa tiko me to na beba kana numi tali tunga kina. Ya na tambana ritondo benga ravi tiko kina na FTC se na Federal Trades Commission e na ndona ngauna e rito sana ngai mai nandona ngauna e rito sana ngai mai ke tona ke me vital noia ni na nonda to wata ngo. Endua rombula vinaka na veo tini mai Australia, vola toka mai ngo seng manteni matata vi o turanga tau ngo se o sista. Rombula vinaka vola toka mai ndona ngo na se daka tu me na main sa tukuni mai ni ndua sa wakanga taka tiko ngo tax file number mai na vi moli. Ndua mbek ngana we kanda mai nonda. Ia rede dona matangalis ke me atu vi mbuto ko ditinga wakate ki kenda tou. Karatou a sea talitinga wakalevu na tonga ki tau mai vital no tika na kavinikua. Ni dona ka wakila wakalevu ngobe irto nandou na kambani irto ndo wako ia tiko irto ndo wako ia i tonga. Ngai tukuni tiko ni waka me sa toso dhaki tiko nga na isau ni kateni na isau ni kiana mai kauna ia. Waka e senga ni ndona lau, senga ni waka lau takitu ni tiko nga na yale ala ni na lewu ni lavo kila ke waka mo lavaka ke waka ndona kate ni kamanda ndona wardrobe size box. Tiko nga na vanua sen na yale ala, sen na lewu ni lavo e rawa ni kona lavaka waka lawa. Me kakua ni o sibia ia ngai tukurato wakarita ka tikurato na tonga ni sa lewu saranga veira na wako ia tiko ngobe rto manda na tonga ia wako ia tiko waka era sa toso daki tiko nga ni sau ni kateni. Yo, ia talinga na kainta sen ni waka sama takatu, but that also qualifies as a scam. Sen na kena do rauni tukuni ni santambuta kodi o kenda na do voli se o kenda na leo ni vanua. E lewu sarna kai ramba i lewu na vitala noa ke na kai rau ninda mai wakararama te kikina ninda ndou sema mai na matangali vitala noa vango. Ko ia o kere waka bimbi o visureti te koe ni kina ninda umbiu ia ni sona visureti vai please come on and join. Kenda to na kei viti kenda to ni toke to se lewe leilei sara kenda na kai do mo sita na longu ni undo vitala nova te kera na Tonga, na Samoa, o era na Mexico, Spanish, kora sa venga ravitungo na isia, mai venga ravitiko na tambana wakamata ni tu so. En duanga na kai rando tuku na tiko mai wakalewu. Na dhawa saramanda, en rendre kina na dhaka watike kim dona kai viti. In exact words, why is it so difficult to work with Fijians? Ya na kai rando taronga tiko mai, en do mo sitiau, beleta ni senga ni kilana dava na vuna e wakina ya. Ia donga na kauro ni kaya. E na nongo sanga mi uvivu ke tiko, mi usema tiko ke na vitambana vango. E na vuku nga ni kawai ke na vivu ke na yalo ni vivu ke ndina. Vira na nonda, do levu na ngona e lako mai na wakasama. Mbeka tumbeka na wakasama lako mai na vosa e senga sartunga ni dondonu, e senga ni rongo vinaka, e senga ni ndua bata ke na
ina kindina ni vengaravi tiko. Iana kai do tu wakaloloma toka kino kenta tōna i tūkei. Ia sa wakanui ni venaka tiko ni rawa ni tosa tiko na ngauna. There's no time me tōwi in reso mu tiko kenta tō sa ngono go me tō sa vetarai dhaki kina. Tōwi toko ni taka tiko na vikai so. Me rawa ni venaka kina na nonda tōmbula. Wakambimbi ni saralea wer sa ngole tiko maingo. And a green card. Gai o talita ka pakalewu ni lewu e rangoli tiko mai na green card, you know they're qualified na vitambana ke they're venga ravi tuki na mai viti ka rawa ni tō tū ke waka me tō ndua bata tiko ane o kenda tō na samba o mai waka ambaki tiko rau ni tō na vevuke e na vewa ka rara mataki vevuke me ralako mai me mai tosa venaka na non ratau iavu lewu e rangoli tiko mai ngor sangone ra waka matapu bali ra sangone irna na lubenra sangone talengar se lalai sara. We are here, we can help each other out. Au ni taka ni rao ni tōna bebu ke tiko. Sa komanda na alo dha, se vādhava turanga tau. Wakanui ni venaka tiko yani, se vengana vanua ni sema tiko mai kina. Ana kavi venaka ni wuke lulu enda indai nei ka ono ni singa ni wula machi. Totolo tiko na tosa ni ngauna. Ana sera kata ravangona vea wakambula tiko ni kina ve kimdo ke sara na sema tiko ngori. Mai Australia, rombula venaka na vea tini. Wakata langa kina ve anti ane. Onu itaka ni ando mbula venaka tiko mai Sacramento. Mbula venaka ni ka bosotiau. Au ke lani andona kau ni a taronga mai, o nangai soma yani ni o tiongoa. Nui taka ni an rombula venaka tiko. Wakanui ni venaka talitungai na vuku ni porokaramu na wuli. E waka idhuri tiko e na vuku ni venga ravi tiko na velonga niu e na longa niu ni caregiving. Venga ravi tiko kina o Nika Leoni Langi. Weke o manina senge adhavo mai, sembera tiko niu ni wuli. Duana pono venaka menta teko wukina o ia. Wakambula talitingane ve vase Mother O'Brien, venaka wakalevu na sema tiko mai ane kavini kua, sa ngata ngula dhavi tikino, kimdo mai nandawa. Mbula venaka oni, mero ni tawai na vesi, ni mbula venaka oni taka ni ando mbula venaka tiko. Sa ngata ngula dhavi tiko kina, o mbulo kai tambu, mbula venaka mbulo, wakanuni venaka tikane vikimdo, Bula venaka Anna Rose Hoyt, sandende, onde itaka nioni bula venaka tiko, wakatala kina ve marama tau, ke lera na sobi, ke kemdo na sema tiko ngori, mai San Jose, wakambula tiko ane vikimdo, Bill and Saliki Rokombulin, rombula venaka. Onde itaka niondo bula venaka tiko, mai na Waila Housing, ve Lolo o Lavione o Ben Seniasi ke Mesu. Wakatala kina ve Vika, bula venaka Vika, Vili Simbale Mila, bula venaka sista, wakanuni venaka tiko ane vikimdo, ena singani kua, senga tala ningule thavitiki no ana takayawa, bula venaka taka, bula venaka lichi tui, wakanuni venaka tiko ane, senga tala ningule thavitiki no senitiki kini, bula venaka Elda. Mele, thank you for tuning in. Please share our page. I hope all is well. Wakatalanga kina ve Andy Ateleite, wakanuni venaka tika ane ve kimdrau mai Santa Cruz. Sayang talani ule thavitiki no mateika se lai Kelemendi, dombula na siama tiko ngori mai Australia, Western Australia. Ke kimdo ke sara na ngoni ni viti, na dhaka tiko e na Harvey Beef, Isa, wakanuni venaka tiko ane ve kimdo, wakatalanga kina e na vasanga vulukava, Wakefield Crescent, mai Australia, ve Choeli mbula venaka Nemani na misi ke mateika. Noi taka ni ando mbula venaka tiko, tosa venaka tiko na venga ravi, e na kavini kua, senga talani ngule dhavi tiko e na serango Viliame tuna kau ravai. Dombula venaka. Pase Mother O'Brien, venaka wakalevu na sema tiko mai ne kavini kua. Isenga inambela ke o matani singa biutu alutu memole kiwa ima abakamuria sombudu na waini mbukariba nasalani waria una kingole kina koronia sana au sana sivia kibaleni mbula lebu mai uninda meula kiduru
naseo sakiusa Isale oilei Divana marama nasiera tiko bolikina Nondro tawi tobo erui kami kamida Oyandi Luciana oro basimama kembulo mereia Oyandi Luciana oro basimama kembulo
Go na Radio Muladowata San Francisco. Mekauti Kenda Vatamai. JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo sa tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na nono to specials and na lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Giritirito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Vio Tolo, Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima maniono Kinavitu ene kawni bugululu be Kemadawa, California. Vima mani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we Kemando Viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Mulandovata San Francisco me kauti kenda Doyan vatama. Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy simbang bakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge. Katalaw buka singalebu siya buka kabi. E baro tayo ito buka manggo sanggay totoka na buno ni kana. May namenda to iveniti. Kanay buka singalebu siya buka kabi. Me baka na buka sekera. Na sui. Ikatabu teke. Roro buka lolo. Kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Sampai sibutanggo na 5 na rua sanga bulu katolo na miniti o kinda wakike menina sanga isema buti kumaiken na dua tali na nonde wasiningo na vata na kabi na kanikua ke bakau ni adalata na nonde to toso ni ngauna kanda rongo ditiko ni sibi na vai na tini na miniti na via kabi ni buke lulu au sereti kemni nga isema tiko yani ni sikoba yani subscribe ken na YouTube channel yana Radio Mbulando vata YouTube do mbiti ko kina na vi programo ke de sara do mo rongo ditiko na nonde to iwasiningo na vata na via kabi wakando ni bina katiko yani oni takani ondo mbula bina katiko vi kanda to na bonole bongo Amerika na kalima ni singa ni basoti au kavitu ni singa ni vulo mei ni ambaki mayongo ronondolu rosanga vul kalima esa go ya mandanga na kai rongo na tuku turara ni kuai tuku nongo mbaleta ni sabi vi so tiko mai baka vida go sa ronika esa katolu ningo na me mai vi so kina na deadline ka tuku na tiko ningo na ka lima kavitu ni singa ni vulo mei ronondolu rosanga vul kalima ya ni oti ni singa esa na pakatarakina menda buka eno mga buka kaya bakanta bibuka ki na bonongo Amerika may nandua na state ki nandua tale domestic flights sana senga kina ni rawa ni obaka nga taka na nomo driver's license sen ID kaya baka senga ni real ID kila ni sabi da na mbaki na kina tukuni tiko mainda baka na numi tiko mainda baka ungeti tiko weekend na sa rawa ni yo da kama na nomo real ID au bia bakarita katiko ni vekem ni e vato kango na kia ni reirai na real ID ke bakai senga tiko ni se matata vekem ni ke bakai sa tiko ngori na nomo ID driver's license California ID senga tiko kina na bea ka ni reda toka mai angor na bea koula e tiko ya kini mbalimbali o nina ngandreva mo nina lako ya ni kina DMV mena laki dhaka indua na nomo ni real ID ya vaka dhaba manda ke vakai senga ni rawa na real ID ngona buno taronga ni kina mbaleta senga ni o kenta kede enda sana rawa ni vaka real ID mbaletango e rawanganir na vaka real ID o ira kasati ko na nondra na green card ia koia tukuni ni rawa mo ni na dhakabarao na mo ni appointment wakatan lang kina bakalewe na rawa na taro so marao toka ni so na taro tiko na nondra to website na DMV
merani na wakararo taka senga ni ona laki wawa tu e nandona ngona balabu me nangai rao na nomu Real ID. Na kia nei tukutuku mataila lai kede e sa tiko kede ani na non-rito website e na DMV Real ID. Mbitanga na Real ID e na Google, sa tuku ni tu na ka kede ngai ku via kila e sa tu kede ngai na Google a koia ni rau ni nangai reda kina na veka kede sara e na ngandrebi, me rau ni nandua kina na nomu Real ID. Yo. Reda toko me ngor na Real ID e na tiko kina na kola na bea kola ka toka ngori e na i matau. Ia, wakadhawa manda ke wakai senga na Real ID. Tōna ngai vuka wakadhawa Ia na taro leo vumbeka o ke laini na tiko kina vunga ve kianda. Na ngono sengai tiko vuvi tal nota ki tiko kina na Real ID. O iau talenga ua senga tuni ki la. O tia sangai rato tuku na mai vea o rato mai Washington. Na rato ka venga ravi tiko e na kia nandu lei wakavuta ki tiko na nonda passport e na passport renewal da ke la tiko ve kendo tō mai viti na nonda tō passport koe a ko sali sa tiko kina na chip Koe a, e ngandrebi kina me tō lako saranga iani, me tō nge rauni nange le wakavuita kina nonda tō passport, ndre sa senga ni waka i liu, raunga ni tō wakauta na passport makawa, waliwe ni ngana fomu, wakau wata kina kenda tō i tamba, kina i sau, rauni nge indua e lako ngā le dhakawa me le ki wakavuita ki tale na nonda tō passport. Ia, na ngoni i liu. Go, senga ni rawa, sa raunga ni na ngandrebi saranga mo na lako iko, wakata ki iko, me rau ni nange le dhaka kina na nomo passport me laki wakabuita kina na nomo passport. Mbaletango, na mbaki lako mai, nei ka lima ni singa, nei ka vitu ni singa ni wula me e sana senga kina ni rau ni ubuka, ke waka e senga ni valid tiko na nomo passport. Ke waka e sa expired na nomo passport, senga ni se rawa na nomo Real ID, sana senga kina rau ni o na webuka aki se domestic flights na webonongo, webonua Amerika. Koea ia, nangono sengi tiko wuwe tal nota ki kina, koea o senga ni kila ni rau ni tō waka taka nanda tō ID, waka mi usando lomanira ka sembertiku ni rawa na nonda Real ID, isa sana senga saranga ni rawa na bibuka yaki ngo tamanin rebo abo ki, ke waka anda na vio abo ki Amerika. Ia, tuku rongo binako ya, sanga me wakabuita ki na nomo passport. Me tiko na nomo passport, Italia mandanga ke waka isa expired tu na visa, senga na lenga na nomo passport nga, me valid tiko me sember ni expire na nomo passport laki wakabuitaka ua vitartar virto mai Washington e kavini kua wakatela kina virto e na Fiji Trade Commissioners na office ke nurto bali bola i Burlingame sember talini irto wakasuka mai na nongu wakatataro atarongi irto tiko senga una dhava mbeka e rauni rato na tiko tali kini California, i San Francisco, we ira kar senga tiko ni rangandreba me wakabutaki na nonra passport. Balete so e batingo sa ke wakai sa expire na passport sana senga talanga ni rawa ni wuka mantanga me li wakabutaki na nonra passport mai Washington. So e senga sartunga ni rawa ni randreba mantanga senga ni rawa nandreba for whatever reason, so sin rau ni ra dengu wakambalabu me ralako, koea au sa wakanu ni tiko kina ni rau ni ratona wakalisu e tal mai na nangu wakatataro, mai na wali wala mai Washington wakatelanga kina virto e na Trade Commissioner's Office ke, na Fiji Trade Commissioner's Office i Burlingame, me rato tuko na mai se nanguna dhava, e rau ni na tiko tali ratona mai tiko tali kini rango i San Francisco me wakabuta ki tali kina na buku ni kina wakabuta ki na passport we ira kasari expired tu na nondra passport koea sa wakandu ni tiko se amatunga mai kina radio mbulando vata en kena do wakasabu i tiko yani na vi tuku e so rau ni na vuke kenda tu e na vi tiki ni nonda mbula ke de sara sa ve mamandono na lima wakandu ni venaka tiko yani se venga na vanua ni se amatiko mai kina na kavi ni kua au via waka mbula tiko yani ve rosi ni nambou sandende au nui taka ni mbula benaka tiko rosi ni nambou wakatal nga kina ve maramakai balts rosei wakanu ni venaka tal tengani ve kimdo waka ve tamani senga talani ngole da vitikino sara corona
Koroina Dhika. Nimbula vinaka Sara, vakambula talitungani velitia tu vakawa, ndombula vinaka, vakanuni vinaka talitungani veiseni mere kuna wave. Mbula vinaka, nitiko mbeka mai veiseni mere, nuitaka ni mbula vinaka tiko. Wakatan laki na bikim do na family mai Pennsylvania, mbula vinaka Jimmy, Liti, ke Boss, so nuitaka ni ondo mbula vinaka tiko. Wakatan laki na ve Sister Lee, Seriana Lee, nuitaka ni ondo mbula vinaka tiko. Mbula vinaka Obi Vose Lange, baka nuni vinaka tiko anda bikim do baka vitamani. Sanga tala ningula da vitikino vase Mother O'Brien. Wengana vano ni sema tiko maikina na kavini kua. Wekim do na vakarorongo saratiko ngori maindawa samu te level. Nimbula vinaka vakadava tu na ndraki mai sanangori onitaka ni dombula vinaka tiko wakatala kina vi Paula Tokei wakanuni vinaka yani se vengana vano se amatigu mikina na kavini kua onitaka ni rongo vinaka tiko yani na bio liva ni radio mbulando vata Vakametao maina ituva tuva tola ngalu poliena vosota Tangi o de tale mena rongoda la posto malua ninguna era vapa veiko ongori sai sukuni no musala me bakani sama tua na bitu ngaingata ola serau bakana singa Gata ovaluta Ive vangi keve kono gata ovaluta Cosa mai ranandi Ni nomu soli Kovukaya sangu Na ruma rauboli Io ndolo mani Kakeden daru rawata Toka, ni vedangi kede kodangata ovaluta. Ni vedangi kede kodangata ovaluta. Bembe kola, bembe kola. Serekna mamamu. Toka, ni vedangi kede kodangata ovaluta. Ni vedangi kede kodangata ovaluta. Ni vedangi kede kodangata ovaluta. Bembe kola, bembe kola.
Golf putt, normal distribution, reduced speed, increase. Songo binaka dinda mai sota baka marama se abukina na barawa nilomanga munu yang gona kena lasa kaibata bau tabatu na mode ninda sota kaita babata Radio Bulan Dua Vata, Mekauki Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Pura-Pura, Sema Mai Ngai Waseayani.
Ana radio mbulando vata na itavi sero e asa mai voto kino koe tini ka ruana miniti me ono na ka loko and na vema mani ono and na ronga de tiko kena na ndewa sininga ona wakarotaki karatondo venga rabi tiko kena na New Methodist USA. O ia mena vema mani ono kina vito na ka loko nda waka bena bena ka tiko kena nanrito vito koni rautalangani mai tosa tiko kena na venga rabi and nanda to vata vatongo na radio mbulando vata. Vedanga na itukutuku ya the tiko mai na buku ni nanda i wasininga ona na i ranga mai wal ni songo e na kabi benaka ni kua mai wakai lenga tiko wakalila ina nondo tō mona liwa ka senkina ni rao ni wakatangitaka tiko ani liwa na kau wina kata mi wakatangitaka ani se mi wakaritaka ani menta sarava wata tiko i enda tō tōpole mandango e ndua. Ongo na rongo mai wala ni songo and a radio mbulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Iwo sota ni sana rongo da tong mandanga senga ni rao ni wakarita kayani ana buku ni lenga e wakila tiko na nungu mona liwa na kawini koe e senga na lenga. Tukutuku matinga ni tukutuku e adhara tiko mai toka rua teki tiko ngai ani na lotu ka wakaidhuri tiko mai Santa Rosa na bukonreto na First United Methodist Church ka Rosanga Bulu ni Mbaki ni nonreto benga rabi boli mai na wano lewango California. First United Methodist Church Santa Rosa Fijian Language Ministry teko butiko na kena maro teki tiko na ka Rosanga Bulu ni Mbaki teko butiko na Mother Sawati na ka Rosanga Bulu Kadhioni Singa
ni vula February. Madhau ke ngō, ni kua santa e dhawa tiko mai na singa buke lulu, na kavi ni kua, na goa tiko pu mai na kavi na noa, ni kua, gele ki dhawa tiko na kavi ni mataka, o ia na lotu, wakatoka i tiko na evangelism, a wakaidhuru tiko na walni songo, a se na olo ni walni lotu, na walni lotu mai Montgomery. O ia tiko pu tiko na lotu e na vitu na kaloko, e kavi ni kua, ka wakatel ngā kina, na e kavi ni mataka. Ia, na singa wakarau, ni wasoti au singa tambu, sana kei wakaidhuru tiko kina na lotu ni Veitalatala. Singa tambu, wakaidhuru tiko kina na lotu ni Veitalatala, na tiko putiko na tinikandona ka loko e na mataka, ka na wakaidhuru tiko ngā, e na walni lotu mai Montgomery, o e na 2552 Montgomery Drive, mai Santa Rosa. Ke reiti ngā moni ke wei tukutuku ni takatoka yani, mai wulangi toka i tiko e na kena maru taki tiko na ikarusanga wulu ni ambaki ni lotu, e na First United Methodist Church Santa Rosa, mai wulangi toka i tiko kena Reverend Eliasa Koroi. O tio tinga ni tukutuku e adhara tiko me wikanda e na kawi ni kua, go na nonreto Wesureti tiko na Mbula Bay Easter Sports Day. Mbula Bay Easter Sports Day orto na isongo-songo na Mbula Bay Club mai na East Bay. Mbula Bay Club e na East Bay. Wakaidhuru tiko na sota-sota livongo e na katolu sangabul ni singa. O ia na wakarawai ni katolu sangabul ni singa ni Bulongona Bulamachi. Wakaidhuru tiko na Jerry Reba Ash Park. O ia na tolu vitu, tolu ono lima Ash Street, Newark. Kena i tukutuku matei lalai rau ni ninge vitartar tiko yani ke ne manitawa e na 5225 dhiwa vitu vaono. Vitartar yani ke ne manitawa se o lani e tabuni wai namba ni taliboni watanga o ia na 5225 dhiwa vitu vaono. Ia na idhurudhuru ni timi veke mdona timi ndo se mbera tiko ni somano mdo idhurudhuru se ndo se ngai wakandita tiko ngoni ndo biali wakaitavi na sota ngo na idhurudhuru e ruanan rau 5 dua na timi ka sake reimo ninge veitartareani ke Peter Isaac e na vuku ni kena wakau yani ni idhurudhuru ni timi e na Zel e na vasaiva walu ono tolu vitu tolu rua walu va. Vasaiva walu ono tolu vitu tolu rua walu va na Zel ve Peter Isaac na idhurudhuru ni vasotiau na idhobi. Na idhobi Wua na timi kananganga tiko na netball, wakatel ngā kina na volleyball, e rua na undolu na ndola, na timi ni volleyball, ke wakatel ngā kina na timi ni netball, kan dua na undolu, wua na virau na timi, karau na karua, tiko toru tiko na karua ni tutu, se na runners up, dua na undolu na ndola. Wakarau teki tiko na kakana, ke na veiporokrami so, na ngito e so, memba letir na ngone, ka nisa ki reimoni, adhe ni kina wakaleo lewu, nda vei tukutuku ni takatiko yani, ni tukutuku ngo, dalaki sota wakamatupu wale, wakawiwakani na sota ngo na netball, ke na volleyball, wakatoka i tiko na Mbula Bay Easter Sports Day. Semani tukutuku dhawa ngā, semani tuwa dhawa, do sa tuwana rau tiko, na nomundo i songo, do sengei lalawa tiko mbeka, me na toia butake ndona i songo, goe ndona ngoni sala ka rauni na vivu, ke anike na Radio Mbula ndo bata, na kena me kadhiwa ke wali tiko na nomundo i tukutuku ni sasanga, semani a se vura dhawa, e tiko kina na nomundo i songo, e ana kai tali tu kina na nondo tō bata, ni roni tō vese mati tō, e na vese vura, ke de sara. Ke sa tiko na taliboni, sa tiko na Facebook, sa na tiko talanga kina na Radio Mbula ndo bata. Ko ia, o veba kongeti tiko ni kina, na nomundo i tukutuku ni sasanga dhawa ngā, do sa sasanga tiko kina, do wako tamai mena mai kadhiwa ki tiko yani, e na nonda toi wasininga o na ni rongo mai wali ni songo. Rauni o nienga imbiuta ngā mai e na Messenger, na Radio Mbula ndo bata, se rauni o niembiuta talanga mai biao, una buninda kua, rautalanga o niembiuta mai ve tupe, pe dhili na novo e na Messenger, se ve tale matakimbau, tiko talanga e na Messenger. E ana vi tukutuku e so, na vi kai so e ndo me rongo di tiko yani na nonda i wasininga o na bata, ni rongo, mai na wali ni songo e na vea kawi ni moniti, huke lulu kei na wakarombuka. Ongo na rongo mai wala ni songo e na Radio Mbula ndo bata San Francisco, me kauti kanda bata mai. Me tō mani tuku na tō wakarongo sere nei kawi vinaka ni wuke lulu en dendai ni kaono ni singa ni vula machi waka nui ni vinaka tuku ani o i kiomni ke thasar na marama. E na wuku ni venga ravi levo ni waka e dhoratu e na vi singa
Se mani tambana dhavo ni venga ravi tiko kina, se mani nduindi bonua dhavo ni venga ravi tiko kina. Waka nui ni vinaka tiko ani na vulongo e waka na numi tiko na Women's History Month. Na vula machi ka libu sara tiko na vitala noa e waka edora tiko libu na marama e waka taronga tiko na kenri tala noa se ra vitala noa tiko e na vato vata ni vitala noa ki Dr. T, se tala noa with Dr. T, usure tiko mni ninga i se matali tiko ani kina, ka usure tiko mni talanga, sandara rongo ada tiko na tala noa ni ve marama ke sara e usure tira tiko ani o Dr. T, ia na radio mbula do vata ki ra usure ti Dr. T me ke tona mai vitala noa tiko na moni tia na madhau maingo, e ni 7:05 na tini na miniti na mai nero vulangi tokai tiko e na nonde wasiringa ona vata ni dhawi ka lawa e na kabini moni ti maiongo ke Dr. T Tarisi Solovi o sore tika mnini gai sema tiko mai kina ke lambale tani da saro do ridi ko tu da rongoade tu na nona vitala noa wakatarungira na vulangi so e na vitambana ke de sar ni venga ravi ia au ke lang sar kena ngono go men dana mi rongo da sar ngakina na keni tala noa o de saramanda Dr. T na dava manda and do waka ungeti Dr. T tu e na vesinga do indo na marama e sa roni ukaya do talangani sau lewu e me mbiu totoka ka Dara makatalitunga mai na sala kina vunga weekenda waka bimbi weer na luvenda koia usreti kamni se matunga mai kina radio mbulando vata San Francisco moni ti mai ngo na ni 7:05 e na tini na miniti na kavini moni tina nonde wasini ngona vata ni dhawe kalawa ia na ngona mantanga ngo to dhawe kalawa manda se to tools down manda ndo manda na kena lande masih fuloti kumandanga Vitalia saramanda ke o masih fuloti mda bate kiko siangana lenga do tu kona ngando nungi tokani o ya sonangona ondo tu dak saranga bango mate nilo ilo sange do mai musu katuyani do tali tako ko nandani simbolo vina kasista ke waka warorong tiko mena kavini ko o ke lanyo ni sana kila vina katiko wakambula tali tingani ve Joseph Valley tau o sa waka nuni tiko ni rani indor na bibi tala no na waka rumbu kongo waka nuni vina katali tungayani na vanua dhava ngao ni sema tiko mai kina waka tala kina vi Joe nau lango Bole vina ka Joe ni sema tiko mbeka mai ve na ka vini kua waka mbula tali tungayani ve manasa gio levu ni bole vina ka manasa bole vina ka saini mili mbalawa kula waka nuni vina ka tukani ve kimndo waka ve tinani nei tau ni taka nuni mbula vina ka tiko waka tala kina ve chove sa lalau baki vinaka wakalevu na sema tiko mai lomani mbula vinaka wakanuni vinaka tiko ani vikimdo wakatalanga kina vi karua tedha wainingolo mbula vinaka maramana ita sandende ko ni alimai ni takanioni mbula vinaka talitunga wakatalanga kina vi tania ngatea mbula vinaka karua wakanuni vinaka tiko ani vikimdo mai serne ana seini tuione vinaka wakalevu na sema tiko mai Utah ene kavini kua senga talani ngula dapti kino sista Joey Manu wakambula tiko ani vikimdo menandawa John Taiviti sandende hauni takanion rombula vinaka tiko waka veotini waka nuni vinaka tiko ani na radio mbulando vata vikimdo ene kavini kua senga talani ngula dapti kino na wanga atu naisa sema sartiko mai American Samoa ene kavini kua Maria Wipi sa nimbula vinaka waka nuni vinaka en vanua dhava ngau ni sema tiko mai kina wakatela kina ve Jimmy Coy ke kimdo ke desar na matapu valin do sema tiko mai Pennsylvania au ni taka ni tosta venaka tiko na venga rabi mai sanangori wambuta ni rirai wakile tiko mbeka na nraki mbata bole venaka liti ke boss ndombula ana radio mbula ndo vata sa onon donu na kaloko namni tokani go uno vuninda kua ni mbula venaka
Radio Bulan Dua Vata me kau ki kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai ngai waseyani. Bakata rongan na ya na mulai lewa be irana
Samoa lelewa con la nubitu. Toka na waka te atua ia mai Chale Mareau en Radio Bulan tua wata. Ko te mai kina na ngona ni sa siwitanga na ono e na tini kandua na miniti e na vea mama ni ono me waka wakarita ke te koeani. Dan rongo the tiko kina no de wasini ngaona wakarota ke na vea kabini wuke lulu me wakaritondo vito koni tiko kina na New Methodist USA. O ea mai na vea mama ni ono kina vito na kaloko. Dona kau o waka o via viva kana no mingani kina sanga ni madalo kim dona sema tiko mai na kavini kona mataka na noa e punga bekian tandang isanga menda reida ni na nonda I bola mata se na Facebook e sa sanga tu ni rawai o sanga mandini kila bikim dona sema tiko mai na kavini kua o ia dona kana nongu ni ngawa sanga ni kila na rani na e na bunga na buna e na nui ngawa kina ke wakai sa na mboko na I bola mata se na Facebook do mandangango na nonda vise mati tiko na visinga senga walangani nonda to me vise mati na Radio Bulan tua wata o kenda na nonda to vise mati sartiko mandanga baka mata bubale levo na ngau na donge do torongani dava na namba ni telefoni ando tuku ni mai senga ni tu bia na namba ni telefoni o sando kirondo vital no tunga na Messenger kila na dava na Messenger matiko ke na Facebook se na I bola mata koea ke wakai sa nandua na singa me wakana mataka na noa ngai wakilani o ngai sanga tiko mo reida na no mo Facebook sa sanga ni rawa ngai tuku ni tiko wango mo login mo sanga mo login se mo sign in sa sanga tu ni rawa ngai bita mo sanga mo beso taka na no mo password mandanga sambundo toka na kandrenrea dona ngona balabu na nungu baka sanga toka au na numa de nungu taliboni au bokwada baka vida nungu taliboni o tia sange mai baka sanga tali toka yani e senga nga kau ngai rede tiko na sabi singe liu dake vali lai na ngona sa sange rawa talikina ni login e na nungu I bola mata au ngai rongoa tiko ni leo saranga e rawakila ni down na Facebook senga ni madale ambada mbeka vali lai na Facebook na mataka na noa senga ni kila na Facebook ni no nambada e to nambada talenga kina baletango ko yana nonda tundu vitartar kirto nonda tu matabu vale leo ni matabu vale ke vakana to tiko I Merika o kenda tou so na nonda tu matabu vale tu me viti o Australia se vurvur da nga o kenda nda sabi tartar sartunga ena Messenger I ke vakai nge mboko e to sana nge vaka tu vada o kenda tou matei mandangani ka me tu sangati ko me to na numa tiko na nonda tu namba ni telefoni senga walangani nonda tu namba ni telefoni kento believe it or not so mandangavi kento tu sa senga ti umdani kila nonda tu namba ni telefoni wakata ke kento tu baleta ni sa vaka rau takitu na namba ni telefoni kila ni ira rangir mai sa rangir nga mai senga ni oti mendu taronga mai da manda no namba ni telefoni iko ke wakange ndu taronga mai o kento to sana bangratal hawa senga tu mdani kila da nungu namba senga tu mdani kila na da na nona namba na watimu sena no mitokani na nonreto namba na ngone e bakadabo kila ke tiko nonreto namba ni telefoni na ngone si senga o kila ni bunga talanga weekend to na mai tiko ngo to tumbe aka waka lawa se vida mbeka weekend to mai tu bato mai somi romo tu se to somi vale bato tu do we know everybody's numbers na namba ni telefoni baleta ngone ake waka isa na manindo na lenga te senga tu ni kila ke manindo na lenga baya e ado kenda sana lenga saranga baleta ni to sana sinrao ni na bengiriti na Messenger ni lewe weekend to ya dage do tariani e tiungur na namba ni telefoni e o matanga o sange do tuku ni ngame biau senga tu no na namba ni telefoni sintu biau kiro sandu vital no tunga na Messenger no biti kon dona singa e na rani na ya dona lenga na vida na mada sawa ti to avakilana kena mai mboko talenga na wani telefoni sena network tuku ni AT&T e so rangai na kai due tuku na biao ni mai Florida mandai na state level ya Florida ni boko kede saranga na telefoni siang saranga ni ndua e rawa ni na network
network ke de saranga sanga ni rau ni rabi tarta sangi rau nga tu no ko nungu tu nungu nga se ro sangi text nga mai biau ya nga na kai daka tiko ya na talibon na bingiriti na email na ka ke de ba sanga sarani dona ka e rau ni e daka na mataka ni singa ya vida na ya wana ke na batu ya ke baka samataka na kai baka ndo mombula kina go ni o kendo to lebe kendo na ka ke de sabaka nga ta kina talibon na daka na mbange na nonda to ke la leo nangona na weekend to nando talitaka me to bola notebook so na kai bola itu nando to budget na itu bao ya tuba ni la você sombeka na to-do list na kame to da kame tiko na veisinga eu no vida na mbaki saúde ya na oer na kila vinako kango sando lako abo kitu nga kina no notebook nundu tu nga nungu notebook ko abo kitu se tawa abo kitu na nungu kato ia au se va notebook tu nga yele nango no saba kang tanga na nungu taliboni na kake de savolai nga ya ni ve na taliboni ia wakadava kena dona singa sa amboko na telefoni sa sinra ni kona bakanga tak na telefoni sana tu sana gay vala tu beka bagai be ya ko ya baka me be baka reti talibe yau mi usanga tali oi yau na ka kede me sena bina ka me na bola itu kumantanga balata ni tau senga tu ni kela rando kaya ni kela go amboko mai na network kede na vida na madau saúde ya otia go na mataka na noa tu wakilani a boko na Facebook. Endo tuku ni tu ya ni wakame sa teki butiko wakame rawaka tobo lea tiko mai na kai na roniado ke wakame mboko ke desi ndona ke wakame na yado endona lenga libu baya ya wakame na trial run na kai endo tuku ni tu. Ya o kendo tou e na binaka mbeka me tou sana yanra tiko me tou sana dakaba tiko na vi kai soto ki la ni rao ni tona dakaba me tona vi tartar tiko matanga ki na wakamata bubale ke wakai na maniado tali na lenga se ke waka e na maniado na lenga. Do you know your husband or your wife's phone number? Tiko ngore se senga ki la mbeka nonro tona namba ni taliboni na ngone se senga ke wakai senga sa kena ngono bina kongo me tona sanga me to ki la bola itoka na dona banua tuko na tunga ningo na namba ni telefoni o waka samataka lisar na vida na mbaki saúde o me venga ravitu e na o me daka tu na dona kambani ni security donge mataka me ulaka ni vango mo lite ko daka saranga indo suka no ira na lian rambongi o ira na kila ni lebu ngana tanga ni ralian rambongi tu na petrol ran rebo abo ke na lor ni kambani saranga do lako ralei reida me ralei roba na biba nua endundun me an ravi o ja saranga lako mai na mataka ke mange do sota bateni na mataka me range do kot ke dani na nondra na ya ni daka na nondra reports ke de me ko ke dani ya gai dona mataka ungai laka ni sartu bindren reba ki toka vida artu le vida na durbo na turanga ara sasuka toka ni na rambongi me le vasuka na ni daka mer sasuka vale dona kano rtu bindren reba ki toka tar sara ni da undo bindren reba ki taka sartu ngai tuko no morto ngai tal no tanga mai senga dona nambongi dona apartment complex engir mai erto ndo engir me kena sangai tuku ni tuku mai me klabaka ke baka bekento na sama itiko ngoto sakilati ke baka so era do rongo lebu mbeka basa usa ero ngirita na security se ngirita na visa ya kongone ngirita ke mai ni sando ni dona vale baka ertu koskosatiko baka mbeka ndu mokutiko se dona kavaya ertongela kane disturbance ertongela kani tuku no ko ka nona na bononi na apartment complex ando ravo ko tuno ko sange la ko ni sa didi mai na buiningoni sa vos tiko mo ko kango lebo na kai batu kuna tiko mai o tia o sa rengani o sakila baleta niko vaka security e senga ni rawa niko vesu o iko lakngani mo liridanga na kai ado mo ngai report taka yo o ko sa lakngani sa tuno sakila ko sinra ndona ka daka veke sange tiko no ko buiningoni call 911 be vati kania sa ia mo buiningoni what's the number ngaro na dena ngai ndona ngona ya ndona lenga tukuni mai call your husband atonge tartal tiano kento what's the number so ngana kame to na Yandra ravitiko kina na tos tu ngonongo santa senga tu nikilana da veroniado tu na singa di mataka radio mbulando vata San Francisco sama isivitongo na ono na rosanga buluna miniti wakanuni vinaka tiko yani
Wakanu ni vinaka tigani na kavini kua se vengana vanua ni sema tiko mekina. Waka me sambada tali toka bakalilai no tuto mona liba na kavini kua senga ni rawa ni o wakaritakaani na ai tuk ni beboli ando sana rongo da toka mantanga kere toka no ni bebo soti o tingo sana ngai waka moso e toka waka malua me reda se da velenga rongo di manda ni tuk ni beboli na radio Bulando vata San Francisco me koti kenda vata tiko mai e senga dina ni kara rawa na daka waka kekiva ia endona kainda webu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda toka kana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinibulu makau we kenda tuna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda o dre na tutu beto seki erto satu waka na Divine Pacific Food Mart my Sacramento merto taladeani na nung ni boli rawa sara we tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talanga ni kenalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kina nomu mati ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu be kemadawe California. Wei mamani ruane kavi kina tolu ena singalewu ni lotilewu wei kemando viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogode na Radio Bulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Muna ngauna na lewu ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka singalewu taka sa baka kapitak. Neka kuni lo malenga. Sa tipin dono munua erau ni buka tingo ikimunyo. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na vei matanggali kaka na jugina. Mebaka na karitoa, waraisi. Na lobo, palusami, na buwaka, na kaiwa soso, na dalo, na toa, na kukonda, bayangani ka ng gamure. Nakaka na buwa malang, mebaka na steak, gay bakay loka, tabioka ka na coleslaw, surua, that ni. Kailangan ko pata na kaya na pie, ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virto, giring akin na vitu sa iba vitu, tolo dio tolo, duo limono, se, onga wali sarang ali tumiko may nanomota e na dio mali Billy Street, oya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibata kayo na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E tikombeka na nomini wakatataro membeleta na lawa ni Durbanua Amerika na sarmanda na nomu dondono. Nama kamay na weba kararamataki may natambana ni Durbanua Amerika. Pangodi ay nabaya kami ni Wakarombuka ni 7 na bahay na 10 na miniti Pacific Standard Time ay na Radio Bulando vata San Francisco na kautikenda vatamay.
Ina tovi se roe ama vertona wai kola ni ngono wau ke tabua sa mai sivito kina ngona ono ena rusa ngabulu ka walu na miniti au na kere toka manda namdo vivo soti na siama tiko mai na ka vinikua sa namboko toka manda wakalilai na nonta tu vese mati mai Dangutu toka manda wakalilai me urani na wakamoso e manda me ureida na dawa lenga tiko ka seankina ni rao ni o wakareita kaya ni na video sa o katalitunga kina na nonratu programo na New Methodist USA. Koia, au sana kerabe bosoti to sana dengu toka mande ke me ureida rao mandango o ti atonga i vese mati talitiko na ngona sa sivitonga na ono e na rua sanga vulu